Minta usnem arhajar arpuh riu upaderu ustem bakerpang nemar upaderu usnem jongka FIFA World Cup. Haga baka FIFA World Cup minta usnem arhajar arpuh riu kan sesdang haka katwe terik ubna Jun bat kan sakut haka kat kendai terik jong ubna Julai. Haga baka dang deru kasen kebenengkong haka history jongka FIFA World Cup bagi jing dekai kendon hadu kembah sispa South Teli. Jong ki sapo prateli ki tim ki ban sedekai ki kat ndru teli ki nongba jong kari Canada, Mexico, bat United States. Kumta sapo prateli ki tim kepadang deru kasin kepadengkong hak history jong FIFA keban kentup hadu sapo prateli ki tim kata kemut kendon hadu kembah sispa South Teli ki game. Kum tarukan sadai kesnem kepak kerpang jong ka football jong ka sport haka baka jing up kepelinti kandai pamano kebandai kaladu ke champion haka ne ka World Cup arhajar apuhun riu. Wadla bunba kirang ilekai football kiba kinsai kiba pau haka pertai haka ne ka juk ke pamenta. Henry hang ne kendiet tongun ne pe tangai kini ki sangut kirang ilekai. Kata kum ke Argentina kepala Yora ya ke namladu ke champion haka World Cup arhajar apuar. Lahato mentau snem arhajar apuhun riu. Kan yon em ban peteng biang ban rai ke 6 job haka ne ke World Cup. Kum taru ke Argentina haka jingelam jong Lionel Messi kan sekun ting kan sekun doyap pandang peteng ban rai ke 6 ke champion ke world champion haka ne ke World Cup mentau snem arhajar apuhun riu. Bat kum juru kum ke Portugal ke badon yang nongilam kapten kum Ronaldo. Haka kampat juyora ya kan nam ladu ke champion haka World Cup menor bar kan ekan deru kasin ke bakadu nagam tajung Ronaldo paun memadan haka World Cup. Kum taru nakaling ke Portugal kan sekun doyap kan sekun ting banra ya kan nam ladu ke champion haka neka World Cup arhajar pun ruldakan la namarkan deru kum ke burom nagam tajung Ronaldo pan penjob World Cup ya ke Portugal hasya po unsa chung tajno naga football. Kadba haba paipat siya kaling ka France haka jingelam jung kalin Mbappe kumu kapten. Haka baka France klar remno haka final haka World Cup arhajar po arah kemat jung ka Argentina haka jingelam jung Messi. Kum taru na kaling ka France haka jingelam jung kalin Mbappe kan sa persyang bandra ay ka namadu ka champion haka ne ka World Cup arhajar apuhun riu. Kum juru nakalinyo ka Spain pala Yora ya kan namladu haka European Championship usnem arhajar apusaw mentakan sa persyang teng bandra kan namladu sah ka World Cup arhajar apuhun riu. Kum ta baro sapo prateli gitim kiban sekun haka World Cup arhajar apuhun riu. Baro kini ki sapo prateli gitim kidon ya ka juga thong kata bandra ya kan namladu haka World Cup. Henry na pedang juga negi sapo prateli gitim tangkawai kaban po jika thong kata banjora jika trofi jengko FIFA World Cup usnem arhajar pohon riu. Kum taru satang kumbasan benaitam baka FIFA World Cup kan sedang bat keban salong hakini ki lightly kiri kata ke Amerika, Mexico, bat Canada. Play sibun.